però no vaig llevar un martell. No, és que el millor és posar alguna cosa que necessita clavar. Sí, un martell. Sort que m'ha de poder echar aquí. Jo, si queréis, farem una cosa. Després anirem a pel martell. Jo ara té gana. Home, ara ja estic posat. La traducció és deixa'm esmorzar tranquil. Deixa'm esmorzar tranquil. Lo que tienes que despegar una bolsa, venga todo el mundo a almorzar. I a les 8 empezarà el concurs. Aquí hi ha un... Què fa, una setmana o dues? ¿Qué tengo que decir? Aquest, no? Llavors caurà... És que ja estic molt feliç. Aquí què? Que t'agafes el bocata i ja està. Ja diré vostè, jo. Mira, anava a dir, només l'Àngel per fer alguna foto o tal. Ja ho està fent. Diumenge, home. Fernando, mueve el bigote. Esto qué sorpresa. Tot sorpresa. Toque turista. Aquella bombollera d'allà ja és una carpa. T'has de situar on s'acaba el pendent. Ah, no. Sí, a veure, ja. Porto la de 4,70. Jo vaig agafar un terminat al final de primavera. Ah, no. Encara arrensego la qualificada i encara amb una... Encara calcula que caigui ja. Pensa... Cap pescaré aquí. Agafar un petit. Sí? L'altra tapa. Aquí no tens el raconet com a última vegada, Ja tens la normativa, Si vols en paper, però és que... Hem d'esperar a les 8. Sí, Home, els de la Junta... Però s'havia fet abans i tot. Sí, allà hi ha un pla. Jo t'ho dic perquè allà ho vam fer perquè al final no Podrem allò... Ara ho descobrim. Ara ho descobrirem. No preocupem. No falta que el tinc nerviós, ja em vau guanyar. Toma. Puesto periódico de allí se me llega, del de la 11 yo creo que sí. Ja em vau guanyar el Tati. Son 400 metros. ¿Qué número t'ha tocat? Ahí el 25. Vale, llavors, ara no. Vamos passi passar cap puesto. Passem llista. Passarem llista. Ara descobrirem qui són. A mi ho hem pagat 3. Després ho descobrim. Jo ho vaig tocar i va venir a la Que está más con tu ayer, por ejemplo, yo me hago una porra por la mañana, con el paso a eso, y por la tarde saca yo Sapigueu que ha fet tots els números. pero con más favorable, que quede campeón, que hizo segundo, que se contucha por la mañana y tucha por la tarde, que se va regular. O por ejemplo, cuatro truchas, de medio kilo cada una, tú saques 5 y me ganes. Jo aquí ja el freno, clavo, no venia, entro amb la barca, i quan ja era... La faig pujar aquí sota, una manta d'alga, i sota el peix. I quan em va veure, va quedar riada. Ho vaig sentir dir de la Conca del Milet, Però... És estranyero, Ja, mentre la tralla està fet per pescar... No, no, sí, ja. No t'ho vaig sentir dir. Ja m'està marcant, solament arribar. No, ja està allà aparcat amb el cotxe d'or. Digue-li si vol carajillo. Coca-Cola, veu, sí. Coles ni pots portar 3 o 4, jo sempre portar 2 o 3. Tant i faltarà. La furgoneta la té de treure. Sí, ha deixat allà.
Sí, que avui tregui. Sí, sí, ara. Perquè si Ah, que la pot treure per l'altre cantó, deixar el cotxe a l'altre cantó. Si yo he puesto la puerta, todos son de jamón. y esa que está al coche fuera. Jamón con jamón. Ahí tengo que andar mucho. Yo estoy esperando. Abro la puerta, entro el coche y Ay, pi. Todo horror. La barandilla, ¿dónde está el flotador? ¿Cuál film? Coño, ¿dónde está el de rojo más o menos? Pasado el de rojo, Está más está el Kiko. Está más agua. Bueno, ahí tiene que tirar. ¿Dónde Del calón. Sí, sí. Tiene que ayudar. Que lleva la zona de la Té maco, està bé això, eh? Està bé, està bé. Està ben... Pot goig. Están grabando. Estan gravando. És per veure el lloc, Si parlem de dones... és per veure el lloc, així quedarà... Tothom ara passarà i tothom sabrà on sortiremos que el volem. xupinazo I arrencamos. i anem a buscar la furgoneta del Mayor. Perquè no li podem permetre. Hoy en este puesto, en todo el patio de la Laguna. No, ahí no pone nada en todo el parque de la Laguna. Ahí no pone nada en todo el parque de la Laguna. Sube, esto es de la federación. Si es de la federación, me la suda también. Si te suda, a mí, haz lo que quieras. Me la suda a mí también. Haz lo que quieras. Pero no es normal que el puesto 30 está allí, aquí no hay ningún pescador y está... Esto no ponemos nada. Que l'home gran que hi ha allà a la punta, també tallen o no? El que ha sentat a la punta no és... El que ha sentat està conjunt, estic banyat. No fos, deu ser el pare. Deu haver ajudat el pare per anem a personar. I l'ha sentat allà. Sí que era un poc molestarà. Allò que ja veu. Yo es que caza desde pequeño y según vayas subiendo, no la mano. Cuando pueda y tenga la mano, empecé llevando el almuerzo a los trabajadores. Pues cuidado que el mío, ese aquel pueblo yo también. Si s'hagués fet amb 2 dies d'antelació, dius, mira, culpa, saps? Però quan està tot comunicat, dius... Un cop l'any, Està tot arreu. Què diu l'altre? Ahí està volant. ¡Tanto! Home, al final és el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32. Hay 32. Y tú tienes 34. Pero tienes 34 porque nos hemos conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30.
No entiendo cómo puede ser 34, quitas el IBAN, son 33, pero nos sobra una persona. Pero no estaría aquí. Porque no se ha apuntado ni tiene número. Ah, no sé de eso, pero después de darle. Ah, yo también. Ah, no, es de eso, es que te das eso. Bueno, pues entonces, que haya votado No, pero entonces tenemos que hacerlo al revés. ¿Cómo veo? 32 está tachado. No se lo he contado a las personas. Claro. No cuento los Pero números. es que nos falta uno, o sea, nos sobra uno. Bueno, aquí te sobra uno. Pero todos tienen puesto, es lo que no entiendo. Todos tienen... Bueno, empiezan a pagar, ya no me pagan nada, como la gente no paga, ya también se pregunta. Esa bola. Vale, pero si haces això... Tiene que estar aquí apuntado y no tiene que estar aquí. Ah, vale, ya sé com podem fer-ho. Clar, hauríem de mirar... buscar tots els nombres A esta lista. No, o los puestos. Mirar que estén todos dados. en su sitio. Todos dados. Vale, el 1, el 2. Pero es que en el 1 no hay nadie, ¿no? No, sí. Cada vegada els encargo el mateix. El 3. El 4. El 5. Sí. També. Sí, el 9. El 10 también. También. El 11 también. Espera, el 11 no. Sí, el 11 aquí. No, el 12 no está, vale. Vale, pero no lo hemos apuntado, ¿eh? El 12. No, vale. El 13 sí, 14 también. 15. Papas i tot això, que va bé. Pues yo no sé si tocan el castellà o tocan el blat de moro, pero... Aquí no toca. Aquí están los números. Que no arribis a 1000, es una casa guapa,
L'octubre em va dir que hi vol anar l'1 amb la casa, amb ma mare, riu i tot. Esperem si d'allò. Ja dius que està tot ple. Bueno, truca perquè sempre el que ens coneix sempre es pot fer un poc. Al final, per exemple, fa l'1. Sí, va anar per allà. Algú que tiri, jo he 400 gramos, m'aniva. Sí? 400, no. No. 584. Ha quedado una carpa ahí adentro. Ha quedado una, Una carpa, eso no vale. Ha quedado uno? Sí. Sí. Per 6 grams vam fer la plusmarca. Què? Està tancat, no? Sí. Obrir. Està enganxada. Està enganxada. Està enganxada? Sí. La traurem, no Se li pateixis. està fent sang. Bueno, no pateixis. Enganxada, però enganxada, Aquesta ja fa estona, que està enganxada. Sí, quan l'hem agafat jo ho estava. Una carpa. $235. 235. ¿S'acabó? Ah, sí, vale. Un moment, deixa'm tachar el Fernando Sánchez. Aquí. Vale, i l'altre. El de 696. Vale. 621, 617, ara. Tens aigua, Àngel? L'oli a mar. L'oli? Vale, 617. Està fresc, això, No, no està fresc.
Nom? Està gravat. Miquel Medina. La mujer. Mira, ahí está la mujer. Doneu-li el... 370 aquí. 307 és el següent. Amb 2 quilos 586 de pes. La copa, la medalla i un val de 125 euros per gastar. Ariel. La copa, la medalla i el vale del Decathlon sorpresa. 85 euros. 85 euros. Mira, pica per aquí. Mira, collons, mira el pi, collons, va. Fem el petó o no? Bravo! Vinga! De què? Vale, molt bé, enhorabona. Tercer classificat. Albert Cortís. La Copa de la Federació, la medalla i un val de 75 euros per gastar amb el Prada. Aquí no hi ha representació, per tant et fas una foto amb mi. Mireu cap aquí, mireu cap aquí. Ja està? Ja està. Més gran. Collons, peça gran. Torna a ser el Gabriel. Amb una carpa de 279 grams. La copa i un vale de 50 euros per gastar amb el Prada. Foto amb el Gabriel. Ens fem el petó o no? No tinc ganes de vomitar. Ens fem el petó. No tinc ganes de vomitar. Vinga. Ja està, ja. El quart classificat, amb 1.100 grams, a veure que no llegeixo el que fica, Josep Ferrer. Hombre! Molt bé! Bueno, toca. Quina talla és? Quina talla fas? Quina talla fas de samarreta? La gran. Quina és la gran? Mira cap aquí, Josep. Jackie Zella. I fica-li un fil d'aquests. Sí. Avi, guarda'm una talla que Pots deixar una mica? Va, fem. Ja està, ja. El quint classificat, Julio Vázquez. Muy bien. Bravo, Julio. Una talla de carnací, una bossa. ¿Qué talla haces? Venga. Julio. Espera, foto. Hombre. Julio Iglesias. Baixa una mica la canya que et tapa la cara. El sexto, Fernando Sánchez. Bien. Una canya de carcici. De 15. Hostia, ya podremos pescar más con esa caña.
Foto. Foto, foto. Ah, la foto, coño. Campeón. Venga, l'any que ve, si no. Sèptimo. Loli Amargo. Oh, ja. Una funda para poner las cañas. ¿Qué samarreta? Foto. Sí, la foto. Vamos aquí, a la bandera catalana. Claro. Costat de la bandera. Vale. El séptimo. El séptimo ya está. El octavo. Ramón Guix. Sí. ¿Quién se me reta? Ah, un foto. Noveno, Guillem Rivera. Guillem, No, estava davant allà, allà estava. Va, fem una foto. Cap aquí, Guillem. Vinga. Bueno, a partir d'ara ja podeu anar passant, si voleu, tots els participants, que us entregarem una bossa. No, Luis, tú no guanyar-te. Està gravant. Apagueu! Por más que la gente me engaña, se va. Sabe que al fin yo me di cuenta de todo. Y entonces quiero verme nadando en el lodo. Antonio, què? 236 grams, Carpí, es lo que hay. Ara busca una samarreta chica per ell, almenys que la pugues dur, i no pot ser. No és per esperar que creixi. És per patir, això. Bueno, diu que hem de fer la foto, no? Fem la foto, fem. Todos arriba para la foto.